Danas pripremamo gibanicu, a za to nam je potrebno jedno pakovanje gotovih kora, 4 jaja, 350 g sira, 50 ml ulja, 250 ml kisele vode, 1 prašak za pecivo. Izmrvimo viljuškom sir. Napravimo fil od jaja, kisele vode, izmrvljenog sira, ulja i praška za pecivo. Tepsiju u kojoj ćemo praviti gibanicu premažemo uljem. Prvo stavimo 2 kore da prekrijemo ivice tepsije. Ređamo fil, pa koru i sve tako do poslednje kore. Kore koje su nam bile preko ivica tepsije vratimo i premažemo filom. Poslednjom korom prekrijemo gibanicu, a krajeve podvučemo ispod da bude lepo ušuškano. Pomešamo 1 kašiku ulja i 2 kašike kisele vode i time premažemo gibanicu. U već zagrejanu rernu stavimo da se peče 30 minuta na 200 stepeni da dobije lepu zlatnu žutu boju. Uživajte u gibanici uz jogurt, kajmak, sir ili po vašoj želji. Prijatno!